Ukoliko želite kupite jeftine i sigurne igrice i FIFA coinse, link ove stranice će vam biti u deskripciji. Pozdrav svima ljudi, ovdje su Ares, dobrodošli na klip ljudi danas ćemo raditi nešto novo, tačnije, nećemo ništa igrati, to jest ja ću vam pustiti gameplay GTA 5 u pozadini dok vi mene možete da saslušate šta sam danas spremio da vam kažem. Sad šta sam to spremio da vam kažem ljudi, moguće je da će se u nekom periodu narednom izbaciti, dakle izaći će novi DLC za GTA 5. Sad šta to znači, šta je uopšte DLC na brzinu da kažem, dakle DLC je u prevodu downloadable content, a šta to znači, dakle nešto što možete skinuti i ubaciti u vašu igricu, dakle nešto novo što će izaći i vi to dakle možete skinuti i ubaciti u igricu kao što sam rekao. Šta tu tačno može novo izaći, ja ću vam danas ispričati u ovom klipu. Dakle ovo je novi DLC potencijalni, dakle nije sigurno, ali je najavljivan već duže vreme, a to je Liberty City DLC za GTA 5 single player. Sad šta je to? Dakle Liberty City, ko ne zna, Liberty City je grad u kojem se odigravao GTA 4 i čak mislim GTA 3 nisam siguran, nisam igrao GTA 3 tako da ne znam. Uglavnom odigravao se GTA 4 u Liberty City-u, a znamo ko je bio glavni lik u GTA 4, Niko Bellic. Moguće je da ćemo dobiti jedno veliko proširenje mape u GTA 5 single playeru, koji će dakle biti dodat još jedan grad po imenu Liberty City, što je zapravo u prevodu New York, jel da? Samo što oni ne koriste oficijalna imena, nego ih tako zamarkiraju i tako dobiju, jel da, Liberty City ime. Ok, a šta ćemo dobiti s tim novim DLC-em koji će izaći? Jednostavno imamo toliko toga novog što bi mogli dobiti da je to onako nenormalno, ne znam da ću spet sve da stignem za ovaj video da spremim. Međutim, evo ovo su neke najbitnije stvari koje možemo dobiti u tom DLC-u, a to su nove misije. Dobit ćemo dakle nove misije koje ćemo moći da rešavamo sa Franklinom, Trevorom i Michaelom, s tim da dakle dobit ćemo još jedan novi grad koji ćemo moći da posećujemo GTA 5 i tamo da radimo svašta. Šta dobijamo? Dakle sa novim gradom dobijamo i nove misterije i nove easter eggove koje možemo da istražujemo. A najvjerojatnije će one dosta biti povezane sa Nikom Bellicem, naravno ukoliko i sam Niko Bellic se ne pojavi u tom novom DLC-u, dakle ukoliko se Niko Bellic susretne sa Trevorom, Franklinom i Michaelom, to će biti odlično ljudi moji. Moguće da će se Niko Bellic zapravo vratiti sa tim Liberty City DLC-em i da ćemo moći ponovo da ga sretnemo sa Franklinom, sa Michaelom, mislim da ga je Michael prepoznavao, nisam siguran. Ok, idemo dalje, dakle dobit ćemo jedan novi grad koji ćemo moći da istražujemo, što znači da će taj GTA svet biti odmah veći i dakle će se nove misterije koje možemo da istražujemo. Sad, kada će uopšte izaći i odakle meni sve ove informacije i odakle sam ja sve ovo sada izmislio i šta znam. Dakle ovo nije izmišljeno, ovo nije potvrđeno 100%, međutim već dugo vremena se najavljuje ovaj DLC, a ovo sam otkrio od jednog, da tako kažem, modera koji se zove TezFans. Dakle TezFans je, da tako kažem, lik koji provaljuje u GTA 5 fajlove i koji nam je uspeo na DLC Rockstar. On je najavio i da će izaći, što je njih Rockstar izbacio, dakle on je najavio i da će izaći Lowrider DLC i pogodio je, najavio je i onaj Festivals DLC i to je pogodio i najavio je čak i, kako se zove, onaj Criminals DLC da smo dobili one jahte i to je uspio da pogodi. Dakle sve do sada što je bilo najavljivano od tih DLC-eva za GTA 5 uspeo je da pogodi, što znači da ili on radi u Rockstaru ili je nekako povezan sa njima, tako da eto to je isto zanimljivo. Inače taj TezFans je, da tako kažem, internet legenda koja eto uspije tako da likuje, to jest otkrije, provali stvari koje će tek izaći. I eto, do sada je uspeo svaki put da pogodi i sada je najavio i Liberty City DLC. Ja iskreno mislim da je taj TezFans, inače ima još jedan nickname Fun MV2, možda ga tako neki znaju. Uglavnom ja ću ga zvati TezFans, lakše mi je. Dakle, taj TezFans ja mislim iskreno da radi u Rockstaru i da ima neke veze sa njima. A također ono što je vrlo zanimljivo je da on na svom Twitter profilu objavio jednu sliku, vrlo zanimljivu sliku u kojoj je prikazan
ko Liberty City sa nekim, dakle slika je poprilično kao bela i ne može jasno da se vidi, ali tek u pozadini možete malo da vidite da je zapravo to neki novi grad, dakle nešto novo što će izaći u GTA 5, tako da eto, bit će to sigurno zanimljivo. Verovatno je on mislio na Liberty City, međutim nije hteo da otkrije, želi da nas eto drži u neizvjesnosti. Dakle, još jednom ponavljam, moći ćemo da dobijemo novi grad i proširenje mape u GTA 5. E sada, ono što je poprilično razočaravajući za neke od vas je da je taj Liberty City DLC zapravo verovatno neće biti besplatan. Dakle, morat će da se plaća kao dodatak za igricu. Što u suštini jeste očekivajuće, iako je onako dosta loše, jeste očekivajuće da će Rockstar naravno naplatiti sve to zato što jednostavno oni od toga žive i to je potpuno razumljivo. Da, i sad još posljednje što sam htio da kažem je kada će on zapravo izaći. To ljudi moji nije najavljeno, dakle ne zna se kad će tačno izaći taj Liberty City DLC, moguće će izaći nedelju dana, za nedelju dana moguće će izaći za mjesec dana, za 2 mjeseca, moguće da uopšte neće izaći, ali opet dosta dugo se priča o njemu i kako bi opet mogao da se doda Liberty City u GTA 5. Eto, kao što vidite, neki moderi su uspjeli da to provale, tako da, eto ljudi moji, to bi bilo to, ja ne bi dalje dužio. Hvala vam puno što ste pogledali ovaj klip, eto što ćete ostati u toku sa novim dešavanjima u GTA 5, ako želite da ostanete u toku, ostavite subscribe na moj kanal kao i like. Tako da eto ljudi moji, to bi bilo to, nadam se sviđa ovaj kratki klip, ako jeste obavezno ostavite like, share i subscribe, podržite moj rad i mi se vidimo u nekom od narednih klipova. Ćao!